Nibdew. L-għodwa tajba u grazzi tal-li naqattu magħna illum l-ewwel ta' April fejn ħanatu bidu għal polozz ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja. L-ewwel issa nibdew talba ċkejkna wara li nitolbu ftit flimkien nagħmel introduzzjoni dwar kif fejn wasalna l-proċess li għaddejna minnu u issa nagħmlu llum. U wara li l-introduzzjoni nisimgħu wkoll it-telefonati tagħkom li intom tistgħu ċemplunna fuq in-number li sejder fuq l-iskrin. Din id-darba peress li intom ma tistgħux tkunu magħna, intom il-ġenituri li applikajtu għal dawn il-polozz, tkunu tistgħu iċċemplu fuq dan in-numru li ħedder fuq l-iskrin u aħna nweġbukom minn hawnhekk u ninfurmaw il kulħadd bid-domandi tagħkom. Wara li nwieġbu għad-domandi tagħkom, mbagħad nibdew intellaw il-polza waħda waħda. Ħanibda billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Inġbarna mifrudin u miġburin flimkien f'din is-sitwazzjoni daqsxejn qiebsa u diffiċli u ta' biża' wkoll li bħalissa wkoll għaddejjin fi żmien tar-Randan u nħoss li din l-esperjenza li għaddejjin minnha tgħinna biex nidħlu pjuttost fl-ispirtu tar-Randan. Fir-Randan aħna mitlubin li niċċaħdu minn dak li huwa żejjed biex nikkonċentraw iktar fuq dak li huwa essenzjali, fuq dak li huwa l-iktar importanti. U b'dina l-pandemija li għaddejja fid-dinja kollha, id-dinja kollha tinġabar fiha nfisha u tagħżel u tiffoka fuq dak li huwa l-aktar essenzjali u l-aktar li huwa importanti. Il-ħajja, nieħdu ħsieb xulxin u dawn l-affarijiet. U anke li nkunu viċin ta' Alla. Nitolbu l-barka tiegħu biex hekk anke f'dan iż-żmien tant diffiċli u perikolus ikonna l-għajnuna tiegħu, speċjalment fuq dawk li qed ikunu fil-front line għal tobba l-infermiera, dawk kollha li jaħdmu fl-isptarijiet, dawk kollha li jkollhom joħorġu mid-djar tagħhom u jaffaċċjaw il-ħajja u jiltaqgħu joħorġu u jagħmlu x-xogħol tagħhom. Nitolbu biex kulħadd jibqa' b'saħħtu u ma jittieħidx minn din il-marda. Nitolbu lil Sitna Marija biex hekk kif ħadet ħsieb il-familja mqazza, ħadet ħsieb ta' Giuseppi u Ġesu, tieħu ħsiebna wkoll mis-sema. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija mal-tlapalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ġesu, Giuseppi, Marija itolbu għalina. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, Sinjuri, niltaqgħu magħkom prattikament ġimgħa tard għaliex aħna suppost bdejna daw il-polozz il-ġimgħa l-oħra, imma minħabba d-diffikultajiet li għandna minħabba il-problema tal-pandemija tal-COVID-19 kellha titħassar il-ġimgħa l-oħra il-polza u postponejnija għallum. Aħna provajna nikkomunikaw speċjalment ma' kulħadd imma l-aktar ma' dawk li illum sa titla' il-polza tagħhom. Batna kemm fil-gazzetti fuq il-mezzi ta' xandir u anka emails il-kull min kellna l-email tiegħu. Nispera li intom qegħdin tistgħu ssegwuna u taraw li l-proċess isir tajjeb u kif suppost kif dejjem sar. Nixtieq nirringrazzja lil dawk li qed jissapportjawna l-We Media li qed nistrasmettu mill-istudio tagħhom, l-impjegati tagħna u l-tim tal-admissions li għandna hawnhekk il-Miss Annalise, il-Miss Josette, il-Miss Cynthia u għandna l-Dr. Robert Aquilina li huwa n-notar li ħajara wkoll li kollox huwa miexi tajjeb. Nirringrazzja wkoll it-tim tal-Media tal-Kurja li għenuna biex norganizzaw da kollox fi żmien qasir. Aħna llum ħanamlu bħas-soltu santellaw il-polozz u ħanispjega issa il-proċess li għaddejna minnu sa llum. Kif intom tafu f'Novembru ippubblikajna il-regolamenti, prinċipalment il-regolamenti fihom id-dati ta' meta jsiru l-applikazzjonijiet, ta' meta jittellaw il-polozz, u mbagħad ta' meta wkoll issir l-għażla tal-iskola. Tajjeb, l-applikazzjonijiet tafu wkoll li jinqasmu f'żewġ gruppi. Għandna l-applikazzjonijiet li jsiru f'Novembru-Diċembru li huma tal-ewwel kriterju li huma ta' dawk li ġejjin tfal mid-djar tal-Knisja,
ta' tfal tal-impjegati, tal-aħwa u ta' tfal li wkoll qegħdin f'xi skola tal-Knisja li ma tkomplix, skola bla kontinwità. Prinċipalment għandna l-iskejjel ta' St. Angela li mill-Kinder 2 ma jkomplux għal Year 1, u mbagħad għandna wkoll il-Form mill-Year 6 għal Form 1 għandna għas-subien l-iskejjel ta' St. Francis u ta' Teresa Nuzzo, u għal-bniet għandna l-iskola ta' Teresa Nuzzo li ma tkomplix, allura tfal tagħhom imbagħad ikomplu fi skola oħra tal-Knisja. Mela daw applikaw f'Novembru, Diċembru, u f'Jannar qabel ma intom applikajtu l-applikanti l-oħra li l-lum ħantellaw il-polza tagħhom, ħriġna wkoll ċirkulari fejn informajnikom kemm kellna minn dawn l-applikazzjonijiet. Mela diġà kellkom l-opportunità li taraw kemm kellna postijiet vakanti fil-bidunet, qiegħda miktuba fir-regolamenti, u mbagħad wara fiċ-ċirkulari li ħriġna f'Jannar tajnikom kemm diġà ġew minn daw il-postijiet ġew okkupati minn daw l-applikanti li semmejt issa. Issa ħanatikom update ta' fejn wasalna minn dawk l-applikazzjonijiet. Issa l-lum qiegħed hawnhekk ħantellaw il-polza tal-bniet għal dawk li applikaw il-bniet għall-ewwel sena sekondarja għal Form 1, jew kif itngħidu l-allun ukoll il-Year 7. Fiċ-ċirkulari konna informajnikom li, u anke fil-regolamenti informajnikom li kellna 65 post għal mainstream, għal dawk it-tfal li mhumiex każijiet serji. U konna dnikom li kollox minn daw kellna pratikament 20 applikazzjoni, u baqa 25 applikazzjoni u baqa 40 post sewwa. L-unika żviluppi li kien, anzi, għadnilkom 40 u kellna nota wkoll fl-istess ċirkulari li tifla applikat kemm bil-kriterju tal-aħwa imma fi skola li m'għandix post, u anke applikat ukoll bil-kriterju ta' skola bla kontinwità. Għalhekk dawk il-40 iridu jonqsu b'wieħed minħabba din ukoll, sewwa din ġiġa qiegħda fir-regolamenti. L-unika żvilupp li kellna minn dakinhar law kien li post li kien mainstream issa inbidel għal post għal serious case. Flok ħajnata ħajġi offrut lil dawk li huma fil-mainstream, ħajnata xi ħadd li ġi konsidrat bħala każ serju. Għalhekk għandna din il-bidla żgħira. Dan ifisser li minn issa baqgħna 38 post. 38 post. Il-numru tal-applikanti li għandna din id-darba huwa ta' 139, sewwa, 139. Aħna santellaw il-polza ta' kulħadd hawnhekk il-139 kollha, ġifri konna mill-1 sal-139, mill-1 sal-139, u l-ewwel 38 minnhom mbagħad se jieħdu sehem fil-polza tal-għażla li se ssir il-ġimgħa d-dieħla fit-8 ta' April u tibda fid-9:30 ta' filgħodu. Tajjeb, mela dak huwa x-xogħol tagħna tal-lum li ħanagħmlu ħantellaw daw il-polots kollha 139 biex l-ewwel 38 minnhom, l-ewwel 38 minnhom jieħdu sehem fil-polza tal-għażla il-ġimgħa d-dieħla. Wara l-ġimgħa d-dieħla mbagħad intellaw il-polza tal-għażla u skont ir-riżultat ta' dik il-polza dak li jkun il-qudiem qed nippjanaw ukoll il-qudiem sabiex imbagħad ikoll issir l-għażla minn kulħadd skont il-polza tal-ġimgħa d-dieħla mhux skont il-polza tal-lum. X'jiġri hekk għalli jista' jkun bi żball xi ħadd jinqabeż. Ngħidu għamilna xi żball xi ħadd inqabeż. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid li ġiġa tellajna fuq il-website il-lista tal-applikanti li ħajidru li ħajieħdu sehem fil-polza illum. Kulħadd jista' jiċċekkja hemm lista fuq il-website tal-Kurja knisja.mt jew church.mt fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja, wieħed jista' jara l-lista ta' dawk kollha ħajjieħdu sehem fil-polza tal-lum. Għada intellaw lista oħra l-istess nies, però skont ir-riżultat tal-polza li ħajjieħdu, skont ir-riżultat tal-polza li ħattina llum. Il-lista li għandna bħalissa hija skont il-kunjom. Ġifieri wieħed anke jekk nesta jew ma sabx fejn hu n-numru tal-applikazzjoni tiegħu mhijiex problema kbira, kull ma jrid jimxi bil-kunjom
jifsib il-kunjom tiegħu mbagħad isib l-isem u jkun jaf x'inhu n-number tiegħu u jkun jaf jekk it-tifla jista' tieħu sem fil-polza tal-lum tajjeb. Ninforma li ninfakkar li huma it-tfal biss li huma mainstream li mhumiex każijiet serji ħajjeħdu sem fil-polza tagħna tal-lum u dolodu biss ħanamlu tal-Form 1 biss. Għada mhux illum ħajkonna dik tal-Year 1 tajjeb. Xiġri mela kont se ngħid jekk kalli jista' jkun inqabeż xi ħadd għamilna xi żball. Mhijiex possibbli li nerġgħu nagħmlu l-polza ta' kulħadd naħseb kieku noħolqu kaos kbir, però snin ilu kienet instabet soluzzjoni u s-soluzzjoni hija miktuba wkoll fir-regolamenti ta' dħul li hija li dak li jkun nagħtuh 3 settijiet ta' mill-0 sa' 9, mill-0 sa' 9 u jtella wieħed minn kull set. Hekk ikollu l-units, it-tens u l-hundreds, sewa, u hekk jifforma n-number tiegħu. Jekk huwa jaħbad li jiklexxja ma' xi ħadd ieħor iġib l-istess numru bħal ħadd ieħor, mbagħad ma jkunx hemm posta li hom it-tnejn tittella il-polza bejnietom. Din hija soluzzjoni li għandna li hekk xi ħadd li jista' jkun biżball inqabeż. Tajjeb, prattikament naħseb dawk huma l-affarijiet li xtaqt ngħidilkom. Għandna l-missintja bħalissa qed tieħu t-telefonati, issa fil-każ nibda nwieġeb għad-domandi li intom għamiltu u fuq in-naħa l-oħra se jibdew jiftħu il-polots sabiex jidru tarawhom ħajtfawhom fil-urna ħalli mbagħad nibdew intellawhom waħda waħda tajjeb. Ħannaraw it-telefonati li kellna, imma qiegħda tirrispondi telefonata oħra. Ħanatu ftit ċans. Mela. Għandna xi telefonati? Mike minn isfel. Naħseb tistgħu tapprezzaw il-background warajna tal-kurja. Jisna qegħdin barra, imma qegħdin ġewwa fl-istudio. Mela, it-telefonati l-daħlet li żiet li kellna huma qed isaqsu ta' skola bla kontinwità meta jieħdu sem. Mela, Għax ma rawx l-ismijiet ta' tfal tagħhom illum. Sewwa, mela, it-tfal ta' skola bla kontinwità ħajjieħdu sem fil-polza tal-ġimgħa d-dieħla fil-polza tal-għażla. Għalhekk għandna fil-fatt żewġ polots u mhux polza waħda, għaliex dawn jieħdu sem mill-ewwel fit-tieni waħda u hekk nerfgħu l-on post mill-ewwel tajjeb, għandhom dan il-vantaġġ fuq ħadd ieħor. U għalhekk ukoll pers li fil-Kinder 1 u Kinder 2 subien m'għandniex tfal bla skola ta' kontinwità u m'għandniex tfal ukoll tal-impjegati li ħajmorru fi skola oħra, din l-ewwel polza ta' partiċipazzjoni ma ssirx fil-Kinder 1 u fil-Kinder 2 subien, imma ssir biss fil-Kinder 2 bniet, Year 1 subien u bniet u Form 1 subien u bniet. Mela daw kollha jieħdu ta' skola bla kontinwità jieħdu sehem fil-polza tal-għażla. Grazzi. U ninfurmakom, sinjuri, li dolodu nsejt in-nuċċali warajja u issa wasalli. Nirringrazzja l-għajnuna u l-kooperazzjoni li nsib. Mela, xi domanda oħra? Telefonati oħra li qed jitlu huma jekk ma jkunux fil-lista ma nafx semmejtix diġà ma kont qiegħda fuq it-telefon, ma jkunux fil-lista li telat inqabżu jew xi ħaġa. Mela, jekk xi ħadd jgħidilna li ma suppost der fil-lista u ma derx, iċemplinna u naraw soluzzjoni ġiġa spjegajta, ma naħsib li hemm għalfejn nerġa' nirrepeti, intellaw polza għalih waħdu jew għaliha weħeda u nimxu minn hemmhekk. Jinfurmana dak li jkunu niċċekkjaw tajjeb. Daqshekk kienna. Alright, grazzi tad-domandi tagħkom. Mela għandna l-ewwel waħda diġà tellawha, ħajbdew itellaw waħda waħda, aħjar nilbes in-nuċċali. Mela, Falzon Ember 9154. Gat Janine Marie għandha ħuat japplika fil-Form 1. (9187) Kutajjar Kejlin.
9136, Class Megan Marie. 9071, Nicole K. Għanda oħta t-applika fil-Form 1, għanda huwa, sorry, t-applika fil-Form 1. $5595, Kusto Eliza, għanda oħta t-applika fil-Kinder 2. $9163, Attard Samantha. $9111, Greg Ella. $5555, Sohail Barbera Amir. $5639, Shiberras Christina. $5693, Samut Ella. $1277, Falzon Faith Marie. $5344, Zammit Greta May. All right. Mela, ħanerġaw naqraw il-lista li tellajna biex kulħadd ikun jaf daqsxejn ripetizzjoni. Mela l-ewwel waħda li kellna Falzon Ember, it-tieni Gat Janine Marie, it-tielet Kutajjar Kejlin, ir-raba' Class Megan Marie, il-ħames Nicole K, is-sitta Kusto Eliza. Is-seba' Attard Samantha. It-tminja Greg Ella. Id-disa' Sohail Barbera Amir. Il-10 Shiberras Christina. Il-11 Samut Ella. U it-12 Falzon Faith Marie. Ħankomplu. 5641, Psajla Galan Rihana. 5644, Shwireb Magan. 9117, Ebeyer Martina. 9019, Abela Gauci Giulia. 9109, Falzon Nicole. 9167, Zammit Laura. 9094, Formosa Tea, għanda huwa it-japplika fil-Form 1. 9086, Spiteri Eliza. 9149, Debono Davani. 5615, Fenek Francesca. All right. 9015, Kalleja Avril Levon. Nixtieq ninfurmawkom li kultant qed ngħid li għandhom ħuthom qed japplikaw
li huma subien jew bniet fil-Form 1 jew f'xi livell ieħor. Dan qed biex kulħadd ikun jaf li dawn it-tfal japplika mbagħad il-kriterju tal-aħwa u jistgħu daħlu lil xulxin. Tajjeb dan biex kulħadd ikun infurmat bl-iżviluppi li qegħdin isiru pass pass. Mela, ħanerġa' naqra l-aħħar 12 li tellajna. It-13 Zammit Greta May. Psajla Galan Rihanna 14. Il-15 Xwiereb Magan. Ebejjer Martina 16. Abela Gauci Giulia 17. Falzon Nicole 18. Il-19 Zammit Laura. Il-20 Formosa Tea. Il-21 Spiteri Eliza. Il-22 Debono Davani. Il-23 Fenek Francesca. Il-24 Kalleja Avril Levon. Ħankomplu bil-polza. Issa jmiss il-9078 Magro Raiza. (9152) Kutajjar Anna. 9016 Pisani Shanali. 5536 Elul Mackenzie. 9045 Farrugia Kira. 2699 Sacco Alessia. 9034 Camilleri Yasmin. 1192 Chappara Jade. 9074 Haber Kelly. 9179 Dimek Ihana. 9021 Andreozzi Miriam. Hanaro. 9076 Galia Riana. Ħanerġa' naqra l-aħħar 12 li għadhom kif telgħu. Numru 25 Magro Raiza. 26 Kutajjar Anna. 27 Pisani Shanali. 28 Ellul Mackenzie. 29 Farrugia Kira. 30 Sacco Alessia. Il-31 Camilleri Yasmin. Il-32 Chappara Jade. Il-33 Kelly Haber. Il-34 Dimek Ihana. Il-35 Andreozzi Miriam. Il-36 Galia Riana. Ħankomplu bil-polza, il-numru li jmiss li tala issa huwa 9060 Karwana Haley. 9126 Kakia Jael. 9110 Bonnici Sayon. 5597 Camilleri Megan.
5633 Paċ Kira. 9148 Camilleri Deborah. 5545 Vella Sherilyn. Yo Sherilyn. 5634 Pulucino Mikea. 9176 Gat Ailey għanda oħta it-tapplika fil-year 1. 5630 Alice Emma Lea. 5501 Cardona Maraya. هنقرا 9065 Buticic Galia Siena. Nerġaw naqraw l-aħħar 12 li tellajna li huma dawn it-37 Karwana Haley, it-38 Kakija Jael, it-39 Bonici Sajon, il-40 Camilleri Megan, il-41 Paċ Kira, il-42 Camilleri Deborah, il-43 Vella Sherilyn, il-44 Pulucino Mikea, il-45 Gat Ailey, il-46 Alice Emma Lea, il-47 Cardona Maraya, il-48 Buticic Galia Siena. Thank you. Nkomplu bil-polza. Il-5539 Dimek Martina. 9127 Vella Katia Marie. 9128 Camilleri Kiana. Yo, Kian. 5590 Avola Aurora. 5606 Bonavia Katrina Marie. 9137 Galia Nora. 1045 Attard Kaylee li għanda huwa qed japplika wkoll fil-Form 1. 5591 Cristauro Car Angeli. 9121 Borch Amy. 5631 Shkembri Ella. 9157 Portelli Chloe Olivia. هنقرا 9058 Kakia Musu Amy għanda huwa qed japplika fil-year 1. Ħanaqra l-aħħar 12 li tellajna, nibdew mill-49, għandna lil Dimek Martina, il-50 Vella Katia Marie, il-51 Camilleri Kiana, il-52 Avola Aurora, il-53 Bonavia Katrina Marie, il-54 Galia Nora. Il-55 Attard Kaylee, il-56 Cristauro Car Angeli, il-57 Borch Amy, il-58 Shkembri Ella,
il-59 Portelli Chloe Olivia, il-60 Kakija Musu Amy. Ħankomplu bil-polza, il-numru li tela issa huwa il-9138 Gonzi Gabriella. 9181 Cardona Maya. 5531 Galdes Lis. 5700 Andreozzi Miriam. 9118 Aġus Federica u din għandha huwa qed japplika wkoll fil-Year 1. 9040 Saliba Martina. 9020 Camilleri Kadi. 5703 Francisca Anaya. 5694 Vella Jade għanda huwa qed japplika fil-Form 1 ukoll. 5620 Greg Kaja. 9085 Kassar Kristjana. Ħanerġgħu nara. 9197 Galia Krista għandha huwa qed japplika fit-tieni sena kindergarten. Yes, għandna l-lista, ħanerġgħu naqrawhom l-aħħar 12 li tellajna. Nibdew mill-61 li hija Gonzi Gabriella, is-62 Cardona Maja, is-63 Galdes Lis, is-64 Andreozzi Miriam, is-65 Aġus Federica, is-66 Saliba Martina. Is-67 Camilleri Kadim, is-68 Francisca Anaya, is-69 Vella Jade, is-70 Greg Kaja, is-71 Kassar Kristjana u is-72 Galia Krista. Ħankomplu bil-polza u issa jmiss l-number 5624 Mikallef Kaja. Sabiħ. 9150 Borch Maja. 9014 Delicata Emma. 9038 Genovese Krista Rose. 9145 Buġeja Esther għandha oħta qed tapplika fil-Kinder 1. 9130 Camilleri Nicole. 9172 Xwireb Kajlen għandha huwa qed japplika fil-Year 1. 9097 Vella Jael. Thank you. 5588 Chantar Danica. 9168 Xikluna Vanessa Maria.
2727 Camilleri April. Ħanaqraw. 9122 Galia Lea. Thank you. Il-number 73 Mikallef Kaja. L-74 Borch Maja. Il-75 Delicata Emma. 76 Genovese Krista Rose. Il-77 Buġeja Esther. Il-78 Camilleri Nicole. Il-79 Xwireb Kajlen. Il-80 Lejti Vella Ġael. Il-81 Chantar Danika. L-82 Xikluna Vanessa Marija. Il-83 Camilleri April. L-84 Galia Lea. Ħankomplu bil-polza. U issa jmiss lil-9161 Spiteri Martina Vittoria. 2694 Zammit Maraja. '703 Kakija Borch Durjana. Il-5551 Paċ Cremona Emily. Il-2778 Attart Kira. Il-5622 Fenek Cacciattolo Maraja. 9131 Overts Cook Amelia Maria. '9031 Stivala Jaquel Marie. '9084 Abanifi Amber Rose Cinoni. '5687 Farrugia Charlezi. 9158 Buġeja Emma Marie. Ħanaqraw. 1266 Aġus Mirej. Jina nixtieq nitlobkom tiskużawni, sinjuri, għal pronunzja tal-ismijiet li nsiba tan diffiċli. Naħseb qed nagħmel massakru minn diversi minnhom. Mela, il-85 Spiteri Martina Vittoria. L-86 Zammit Maraja. 87 Kakija Borch Dirjana. L-88 Paċ Cremona Emily. L-89 Attart Kira. '90 Fenek Cacciattolo Maraja. Il-91 Overts Cook Amelia Maria, sorry. 92 Stivala Jaquel Marie. Il-93 Abanifi Amber Rose Kinoni. Il-94 Farrugia Charlezi. 95 Buġeja Emma Marie. Il-96 Aġus Mirej. Komplu bil-polza. 9026 Buħaġar K.
9188 Attard Kaylee. 9190 Falzon Shael. 9093 Borch Selma Marie. 9098 Goodman Maria Olivia. 9083 Scrambry Christina Joe. 5610 Fava Kelsey. 5605 Attard Zea. 9178 Morrison Ellis. 9108 Borch Arlen. 9057 Kassar Emma. هنقرأ عندكم. 9088 Attard Shisia. ال97 K Buhajar. ال98 skużawni 98 Attard Kaylee. ال99 99 Falzon Shael. ال100 Borj Selma Marie. ال101 101 Goodman Maria Olivia. ال102 102 Scrambry Christina Joe. ال103 103 103 Fava Kelsey. 104 104 Attard Zea. 105 105 Morrison Ellis. ال106 Borch Arlen. ال107 107 Kassar Emma. ال108 108 Attard Shisia. (9133) Gauchi Elena Marie. 5528 Karabot Briffa Ella. 9027 Kutayar Krista. 9035 Spiteri Lien. 9171 Tanti Raisa għandha huwa japplika fil-Year 1. 9006 in Corvaya del Cien. 5613 Grima Raja. 9112 Police Nicole. 9166 Dekwara Shaya. 9198 Lo Yulan. 9003
Balzan Healy Kira. هنقراه. 9183 Camilleri Lea. 109 Gauci Elena Marie. 110 Karabot Briffa Ella. 111 Kutayar Krista. 112 Spiteri Lien. 113 Tanti Raiza. 104 114 Incorvalia del Cien. 115 Grima Raja. 116 Police Nicole. 117 Deguara Shaya. 118 Lo Julian. 119 Balzan Healy Kira. 120 Camilleri Lea in 120. Nkomplu bil-polza, risqin lejn it-tmiem, ftit, il-number 5632, Sammut Alana Marin. 9160 Healy Louisiane. 5643 McKay Jessica. 9175 Frendo Geneve. Għanda ħuta qed japplikaw fil-year 1 wieħed tifel u liħor tifla. Tifel u tifla. Tlet taħwa. 9032 Vassallo Martina. 9194 Chini Tiffany Jade. 9000 Sherry Eliza. 5691 Zammit Emily. Għanda huwa qed japplika fil-Kinder 2. 5529 Azzopardi Kaya. 9049 Kotorri Daniela. 9142 Bonnici Amy. Ħanaqraw. 5730 Dingley Zlota Maja. 121 Samut Alana Marie. 122 Healy Louisiane. 123 McKay Jessica. 124 124 Frendo Geneve. 125 Vassallo Martina. 126 126 Chini Tiffany Jade. 127 127 Eliza Sherry. 128 128 Emily Zammit. 129 129 Azzopardi Kaya. 130 Kotorri Daniela. 131 131 Bonnici Amy. 132 132 Dingley Zlota Maja. Ħankomplu bil-polza. 9142 Ketkuti Jael.
9052 ċantar Aljanja Ġul għanda huwa japplika fil-Year 1. 5704 Attard Naomi. 9153 Sharpers Rachele. 5611 Grek Francesca. 9147 Desira Jody. 5609 Galozza Gianella May. Dik kienet l-aħħar polza, se nerġgħu naqrawhom, nikkonkludu. Ħanatukom ftit ċans li jekk tistgħu ċċemplunna ħabba l-ismijiet, ħalli jekk hemm xi ħadd nieqes, anke nkunu nistgħu niċċekkjaw wara fil-każ u nċemplulkom lura, ta' ma nippruvaw nwieġbu d-domandi tagħkom kemm jista' jkun malaj. Għax issa wkoll wara din għandna l-polza l-oħra tas-subien tal-Form 1. Mela, il-133 133 Ġael Ketkuti, 134 ċantar Alanja Ġul, il-135 135 Naomi Attard, 136 136 Rachele Sharples, 137 137 Grek Francesca, 138 138 Jody Desira. U l-aħħar waħda Galozza Janelle May li ġiet il-139 139. Dawk kienu l-polots li kellna tal-bniet tal-tħul fl-ewwel sena sekondarja għal Form 1, hekk ikkonkludejna din il-polza. Infakkar li dawk li ġew quddiem l-ewwel 38 il-ġimgħa d-dieħla jieħdu sem fil-tieni polza, fil-polza tal-għażla, flimkien ma' tfal li ġejjin minn skola bla kontinwità u tfal tal-aħwa tal-impjegati li ma jistgħux imorru fl-istess skola tal-ġenituri tagħhom. Din il-polza sa ssir fit-8 ta' April, nittrażmettuha live bħalma qed nagħmlu illum u tibda wkoll fid-9:30. Ħanifqu għaw minn dan il-kollegament ma'kom, nirringrazzja l dawk kollha li kienu magħna dolodu tas-sapport u tal-ħidma tagħhom, għax hekk bdejna dan il-proċess twil u nisperaw li nkompluh sal-aħħar ukoll. Grazzi tal-attendenza tagħkom. Infakkarkom ukoll, anzi skużawni, il-lista ta' kif tellaw il-polots illum intellaw għada fil-ħodu tkun diġà fuq il-website tal-Knisja, knisja.mt jew church.mt fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja u wieħed ikun jista' jara r-riżultat hemmhekk. Barra minn hekk wieħed ikun jista' jerġa' jara dan il-filmat ukoll ta' dan il-polots tajjeb. Perhaps I will repeat in English for those who do not follow Maltese. The result of the ballot will be available online tomorrow on the website, church.mt, in the section for church schools. And the recording of this production of this ballot will also be available on the Curia website, church.mt. We will be with you for other ballots as we go along. Thank you.